Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Ka Deputy Commissioner jangka Southwest Khasi Hills District ka kong karamai kharkongor ha ka khandai tri unai wing arhajar puar kala pli pajba ya ka mau kerwat rural head ni ka yau jengki nong rep ka balate ha ka jaka jangka balang Presbyterian mau kerwat ya ka ni ka rural head late ha ka jinglot ka balai phulai lak tingka ya ka bala baby sa da ka nabat ha ka jinglot ka bakot khat san lak tingka nang ta de ya ka bala pendap na ka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ka ba khat san lak tingka balai lak tingka na ka Meghalaya State Rural Livelihood Society. Ha ka jingpli kani ka yau la sakilang do uba LT Tariang ubalong project director jangka District Rural Development Agency badu additional deputy commissioner jangka Southwest Khasi Hills u block development officer jangka Maukarwat Committee and Rural Development Block uba I Laurinyang uba E Khongrimai u Dr Prabhu Saha ubalong project manager jangka Nabat kitemen pesan jangka Balang Presbyterian Maukarwat bat kiwe Lembaga administration jangka Southwest Khasi Hills District di lapun longi kani kerjaka dengkat itni trelang lang kiseng samla berkunjung dengkat balang. Di kila penlongi kani kowe kani kerjaka penlong ke yo ke ba kila senai di temporary shed dengan kita ki basa ki basa juga di senai ni. Ba kila yo i bangila yo i lembaga jindon jong karjun video basan berkunjung ke office jongi dengkat DDM badai jong kanabat ba utpal ba laidon habunta ngari bangi idon kam bahai jaka ni idon kam bandon kata ke building permanent structure ni ke building ba ka yo ba kila ban ya ha ma ha ju pon ye i ba kidan ki temporary ki ye basa yo ki baret ba ke badan ke bakti ke jaka ba kunta kata ila don zikirman bagi oman don snan or ke permanent structure ba hande ila don kata jenis perhat jenis plan bagi lasna ya project lengkap jenis simenta jong kini ke dalam perserian ke DEC buat lengkap ke jenis pelang berpa office emak MSRS ke hari kedua bagi lai lembaga kejenisna bagi lai yo sanction nabat house dan April anja akuai bagi lala dan le foundation stone buat ngila kemen berpendap no hapo sistem handrai nakadau jong ke jenis pakam churong ke jenis lockdown berpunta kata ngila kam sistem kerja Hindai buat avatar di dokumen pada mentara sini bah ilala pleno ikan ikas rurahat mentara sini merong kawai kebenta kaba minpen i yang jimar ki bagi don hapo minpen i jimar ki badon hani kathan juni po Southwest Khasi Hills District kaba idon sibun ki jimar ki jintung ki jutep ki bal la ban tei ka met kathat juni ba ki bala ban yarap ka kot ka khia juni lembaga jing display ba ki jing de ki mentara sini. Beyond production, what is the most important thing that comes to one's mind is marketing. If the produce, what is produced in the field, what is prepared by the rural artisans or weavers, if they are not marketed, if the producers are not getting their share a good, fair price, then why should they continue? What is the meaning of this production? Towards that, a very small effort is made, a small 2-3 windows we have created. And since 2016, we have been supporting this kind of intervention, particularly the rural hut, the one which is constructed and right in front of you. The rural mart. Mart means is basically a shop where we give support for our local producers to own up that shop. We support in terms of the rate, we support in terms of little bit of, the sale, the electric lighting and a little bit of the recurring part of it, the salary part of it, we will be selling it. So that we expect that our rural producers should understand the nuances of marketing, the nuances of dealing with public, the requirement of the public, how they can position and reposition themselves. Whether a home delivery is a requirement, whether a paper bag is a requirement,
whether a kind of a bulk or quality maintenance is required. If they learn by themselves, then they can be better producer and better seller tomorrow. So that is a kind of a soft or rural mart that we also support. Apart from rural mart, is a bigger investment. I think by far the biggest investment in Meghalaya so far. So far as the outlay is concerned, which is around 33 lakhs. And under this, NABARD support is 15 lakhs. And I am glad to say that having released 12 lakhs, today itself we will be releasing the remaining amount of 3 lakhs to MSRLS. So with that, our total support will be extended by today itself, the day of its inauguration. Niyo ban play kat ekane ka rural hat. Hakajo kapor niyo ru ban pedi ban saki ban witness ba hangne likely ki scheme jo ka government of India ki senrop lang ban penlong kat kane ka building kumbala kermenchwa la ni la yo snow ba nangne la no sengyang kana ba ka Narega, MG Narega, Negashispasni, Batka, MSRLS. Tekani kapini ba India Trilang ka product, ka end result jom ka ni ka jingtre ka kamhe banya ka sum in parts. Ka bumut ba dengi la ban pulin ya ki resources jom imo, ni la ban pemi ya ka building ka bahe. Shubo menta na po shis passing ni ay katsan la nginung la ban pin bi ka kani ka building na MSRLS kinai laila kinum la ban pin mi ka kani na NABARD ru ki ay katsan la nginum la he habang yes near tililang near trilang ni yo ken ban pin ya kani ka jingtre ka product ka final product ka behe ka ba pin mentoy te kani ru ka hikai yang iba la da ni long kiba unite kiba long kawe ni la bande ki kam kiba he pamarwai nginum la teka juru kalong ya pi ki SHG marwai ikan thai pinum la bande bon pi ya shong ha ye pi shu up ye pi shu pe ya ka ye pi shat pi tio ka ba ki pa jo pi dang le tre re haba pilong ha ka group Piyo kata ka bor, piyo ka strength. Umdei tambah pi la ban kamai kaji ka ese kadi ka NRL movement kami tambah chu kamai kaji kadi man penlong ya pi ki kente ki beslur ki bedan kata personality ki bala ban mi seperti ki bala ban overcome ya kini ki jingke ki badan hapo ki ba pia kendu hapo kimlang salang te yakitu ki ngasat yakitu ki weekly meetings ki bapidan ru pensyur hai pi pakane ka chairmanship mo minta katayo inlong chairman iwe haka we katayo inlong iwe kane bane ka penlong iwe bapin syur ban kren nomor da mensyua hale pileran minta pileran syu te kumta terter pilaban shem ki kam ki ba dan hapo ka papo shnong ban nang penbahaya ka hoi ni la penyeng ka building na sarkar ni la penyeng ka building compare buat jadi ka sarkar today sarkar joka state ru ni la penyeng ka building ni la ISP tie pidei banya kisi godes pidei banya sumar ke nyaka namar nasusi bat ong babon ki scheme joka government la thau te ka building la mempala syaka ta ka building ni seki school seki gay henry penban kitu ki bani ai kitu ki try kitu ki stakeholders pada ki perkhat ba ka ban pe ya karu yin pe ka sarkar henry habangi thau ni ai saka shnong ka thau menta pide banya sumar mapi pide banya maintain te akawe ka shnong nga poi ban pe ba yakani ki pipe GMM mola pen poi hadu ha school henry ulat upai hantu ki school kimpet kitu ki shnong kimpet te ka shusa ba katu ka jaka kamyo te yakane ka building ru nga kermen ba pinya sumaria ka ba pinya pen ipo ipien kumne chama ki namre ku vichar bandi ya ki mar jo ki market ke hai ke le ye ta te kum shirunda ga ne ko ha la pau lo ki ba kadan ke jaka
baik lah di kemarin itu di kum sebentar lagi ke rural hub management committee baik lagi pegang bersnai ke rural hub ini nasin rai ba ini lek abla benai benta ningkong yang kini self help group nomor bahasa ada maupun blok ini kita kepala semua jalur self help group di nama kiru pun di nomor juri pak ingat makanya kamu berjengat yakni kunjuru nilai perkat ba hakade ka rural hub dan yakni ka restoran punya dan ini ka self help group dapat badan self help group mau kebat bat kami kalau bah sebentar bagi mau kebat di dunia kebat percakapan kemudian kembang kemudian tentang kiat itu kan ya wajo jadi semua bagi diundang kata alis bagi dia kinong wan kan kambun kan jiwa ya kan dia kan roll hat kejani kejani rubah ya kan dia roll hat mulai so kinong keren mana bagian benta department ke dan tempat anggaran kemudian block office kemudian DC office mulai bangknya ya kan dia kuat kejitunya ya kan dia roll hat kanong di hakini kinong samyo kunjur kasinong kepala dipuntan dari rai kemudian ke komiti kami ke sub komiti kami dan penyat yang ini baru ini baru nak di kan ya baru kinong red kuat bandi hakane ka jol di kami kalau bagi kuat makanya kan jol penyat yang ini smart omba ka putang hakane sini bagi clear kemudian reman kasih dan kinong di pak inget ba dan ini kinong tiap mo ini lek kepala bagi yo itu nanti makanya kayu belum kerja.